Na, diri si Ate Inday Bilya og si Ate Marites. Yeah. Nag-decide niya. I-prank na mo si Ate Marites. Sila dito sa lamisa. Tapos kwarto. Ambot mo, prank mo rin kinagduda naman siya. May prank at to bitawang water. Nga maganda kanta din anak mo. So, update mo na ulit. Bye-bye. Pugal-pugalan ka. 1, 2, 3, go! Ho! Ha! Ho! Ha! Sige, tatawa naman ako. Tuan na ni klaro duaan. Yoks! Yoks! Photoshop. Yeah, flash, flash, flash. You are looking at a legend in the. Okay! Challenger number 1! Number 2! Number 3! Hago apod mo eh. Wala, luhag na kay ko. Ho! Ha! Isa diha.